وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح ما شاء الله. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم. الله أكبر. الله مسيبة ناني القرآن الكريم نوني يلتر اتشرنو بأندن تيدما هنجك أولو القرآن الكريم ما شاء الله. شيخ عبد الله والتنامة هري إذا هيوتين دي يوترنا شيخ حامد بجون جما تي في نيل داركو بنيل دي بكم هري فليتفضل مشكورا ومعجورا. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه أحمده وأشكره وأستمد لطفه فيما قضى بالحق معلوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وبعد فالسلام عليكم مجددا ورحمة الله وبركاته فيكم. أرى مسيبي بباون ديوتو الله جل وعلا جل أن يدون لا دماء محمد صلى الله عليه وسلم. أرى بوتو دون أنفومو دون أنهيرو تامك دي هورانغو الإسلام هورانغو يمبي الجنة كو الجنة بل هورانغو الله هورو رايتا يمبي بنكو الجنة بل هورانغو ملايكا ببن ويرني رايتا يمبي بنكو الجنة ونغو هورانغو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أرى إن شاء الله تعالى يروك على تاقنا ين دي وقت دي وقت دو إذا فعلت نقول لترده دفتر الله ندك تودك الله جل وعلا وين فذكر إن نفعت الذكرى أقول فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين جمعي أندنتين تودنا أندنتين قنقل نفع جل ببن. أرى إن شاء الله تعالى كو يوتتن أوكم فوق إن يوتتاكو قد ميدا يوتده hare en fo meɗen koyen eggu ko yewtano ko ɗum waɗi wone bi mathabati ko wiyete kon andintingol tawde noon neɗɗo no tagira noon o yeggitay hare no jeeya e ko l'islamu ɗaɓɓiri en yen andintidir hakkudeji meɗen hare noon hiɗen andi en fo meɗen en majjaka joomi meɗen o farli e dow men nduɗo lewru suumaye ko farliri ndu o humpiti en ko fiyo en heɓu o hunde nde o ɗaɓɓi nden ɗon andi allahu jalla wa ala no haton jini e nduɗo lewru enen kadi hiɗen haton jini e mayru no wodi ko haton jinɗen e mayru no wodi ko haton jini e meɗen kadi e mayru enen hiɗen haton jini o horugol ndu yaafane naade aljanna kono kanko mo haton jini e meɗen horugol ndu hulamo kanko allahu jalla wa ala tuma nde wonno noon ko ɗum woni fayda fandunde nden horugol ngol koyo en hulu allah la'allakum tattaqun no hani ɓay hiɗe waynodirde fayda e lewru ndun hiɗen toriya allah tawnu en lewru ndun ko ɗuuɗi inchallahu taala e ko arata are no haton jini ɗum ko allahu jalla wa ala ɗaɓɓirno en yo wonu heɓike haysi timmali kono yo wonu heɓike seeɗa ko waweten continde ha ndu arta kadi bi idnillahi jalla wa ala. joni noon haray yewtere men nden ko fi ɗum woni ko kulol allahu jalla wa ala e dimɗe muɗum kulol allah e dimɗe muɗum wala shakka noon ɗen andi horugol wona ko weli fi accitugol ñamete on tigui accita jaram mum accita tuuyo mum ɗiɗo piiji fof accitaɗita ko saabu allahu jalla wa ala accitiriɗe ɗum tigi heɓata ɗum sina gonɗinɗo heɓata ɗum sina julɗo haray noon on mo wattanta yiila fewdo ko wonɗa ko suuduma goto renama ñamete no woodi jaran no woodi piiji ɗin e jeena e sappo heno ɓattima ɗa wawile ƴettude waɗa ko faalaɗa hara hay goto susata wowlude kono andita o allahu jalla wa ala mo guite mum iwata e dow maɗa acca ɗum ko mande ko hollata kala yiwɗo ɗum e mum haray ko mande ko hollata allahu jalla wa ala hino e ɓerde makko haray noon ɗum ɗo noon na e suume tu woni ko neɗɗo on hato jini e muɗum haray ko haton jinɗen e muɗum ko dendanagal gurdam men ɗan ko ni hanude wowde anditen fewdo ko horuɗa a suusali ƴettude ñamete on a suusali ƴettude jaran ɗan ɗum ɗo ko waɗi ɗum ko allahu jalla wala hino renuma haray andu guite allah ɗen na e suumaye tun ɗe yiyata kono guite allah ɗen kanko yeyɗe ilal abad ko ɗum waɗi noon haray on mo hersonoɗa wonɗa ko suudu a ñamali on mo hersonoɗa wonɗa ko suudu a yarali tele hay goto renanoma sina kanko andi to awo ɓawo suumaye kadi on o serali himo renuma on o serali himo aynituma on o serali mo maranma sa ɗoftike ko marani ɗoftiɓe ɓen kon o serali himo marani kadi on tigui sa yeddimo ko marani ɓen yedduɓemo yo allah dando en haray musidɓe yiɓɓe noon ara nun ɗum joni ɗo en yewtuta o ko honɗum woni kulol allah haray hiɗen hato jini andugol ɓe sahabaɓe ɓe karamakoɓe ɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ni uno ni iri ɗum haray ko honɗum woni ko ɓe jangguno e nelaɗo fi ko wiyete konngol kulol allahu jalla wa ala kono ko honɗum woni ko ɓe famuno tawde kulol allah ngol e wi'i koko allahu jalla wa ala noddi tigiri nelaɗo wi an muhammad mi wasinoke attinoɓe ma
mi wasike onon kadi enen ɗo fof yen hawtu waɗen honɗum woni hulgol allahu jalla wa ala ko ɗum waɗi ali ibn abi talib ɓe humpiten ɗo tarif muhim tarif oɗo tarif o humpitay ko honɗum woni tigi tigi kulol allah boy sa landeke ɓe kono hulo kulol allah no gasa ɓe wolira faamu maɓɓe kono ɓeɗo ko wurdunoɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jangi e juuɗe maɓɓe bal ha nelaɗo okki ɓe ijasa wonandema ɓe faami ha ɓe okka kadi ijasa jannugol yimɓe ɓe ndina kam alay ali ibn abi talib radiallahu anhu ɓe maki ko wiyete kulol allah ɓe maki hiya al khawfu min al jalil ara nun ɗum ko hulugol wattana yiila e o tedduɗo ni allahu jalla wala andana o gore goto anda aslan an o neɗɗo a fo maɗa ko allahu jalla wala ko taguma ɗum labudda neɗɗo o fama ɗum ɓe maki ɗimmum ɗum wal amalu bi tanzil wakkiloɗa noon janga ha wawa hutorde gollitira ɗum ko allah jippine dow maɓe woni nde ɗo deftere makko e sunna nelaɗon sallallah alih sallam tawde ko ɗum woni ko jippinere ɗen e dow ndiɗo leydi ko li yabluwakum ayyukum ahsanu amala ko fi yo jarribo en o dara ko hombo e meɗen ɓurta yoɗinde ɓurta labbinde ko wiyete ko golle ɗimmum ɗum tammum ɗum ɓe maki wal qana'atu bil qalil neɗɗon o wawa yondinorde yer ko allah jonnima kon tawde ko ɗum ɗo watta neɗɗo hula allah yer ko jonnuma kon yi'a ɗum ko ɗum waɗi kara makkoɓe wiyay wonandema moƴƴereji ɗin aduna e lahara no woodi no julɗo darirta o yetta allah no woodi no ronkata darirde kadi o yedda allah ko ɗum woni mana ka ɗo haala neɗɗon ɓe wiyay ko wiyete kon aduna e arsikeji muɗum sowdo wo sowdo wata ndaaru ɓen ɓurɓe ma aduna kono ndaaru ɓen ɓe ɓurɗa ɓen ko ɗum allahu jalla wala fewtinela tigiri wi wala tamuddanna ayneka ila ma mattana bi muhammad wata fewti guite maɗen ndaara ɗum komin okki ɓe komin okkama ɗum hino holla karama koɓe ɓe wi nemaji adunaji ɗin ɓe wi ɗum ɗo ko ya ndaaru an ɓe ɓurɗa ɓen fino wawa yettirde allah sa wi alhamdulillah an hiɗa jogui appartement ɗo hoɗi ɗa faala galle andu ko fewdiɗa ɗon ta ndaaru joguiɗo galle ɗen kono ndaaru no woodi ɓe ko chambre goto jogui e famille mum fof ɓe heƴata nder ton kono an alhamdulillah aɗa jogui appartement chambre ji gono liiɓi to ndaarir oɗa no jogui galle min ko appartement mi jogui kono ndaaru wiya e min de alhamdulillah ko appartement mi jogui kono sa ndaari goɗɗo goo on ko suudu jogui wotoru on kadi si yeewi min kadi ko suudu wotoru mi jogui taw simi heɓayno appartement a daaray tawa oɗo ko suudu wotoru jogui woɓɓe ko suudu barako jogui o kadi wiyowo ndu suudu barak simi heɓayno ndu suudu ndo waɗa jogui ata e woɓɓe ko yaasi woni e walde ala lidalika ɓe maka e wonandema sowdo kala nemaji aduna ɗin ndaaru ko joguiɗa kon ndaara an ɓe ɓurɗa ɓen fino yettira allah e ko jonnuma kon tawde sa a ndaari tun ɓurɓe maɓɓen aduna a yedda e allah a wiya joni min mi anda ko mi waɗi allah ha allah jonnimi ɗum kaari kan anda ko no waɗani allah ha allah jonni ɗum alaya bonni ko ɗum waɗi ndaaru moƴƴereji aduna ɗin ndaaru an ɓe ɓurɗa ɓen wata ndaaru ɓurɓe maɓɓen fi aduna ko noon daarete ɓe maki amma lahara on noon kañum naya ndaaru ɓe ɓurɗa ɓen an kono wakkilo ndaara ɓurɓe maɓɓen tawde sa ndaari an ɓe ɓurɗa ɓen a amay a wiya min ɗo on tigui no horude no yewde naafa woɓɓe kan no hoorde ala e naafude min lan ɓuuri ɓen a moƴƴinali koya ndaaru ɓen hooraynoɓe naafa hooraynoɓe naafa immo kadi jemma watta ɗon janggaynoɓe alqur'an ko ɓe ɗo darata ɓurɓe ma fiya tinno wa'ano ɓe wawnono walla ɓuuri noon idan en yii aduna on ko jonnaɗa kon koya ndaaru an ɓe ɓurɗa ɓen lahara on koya ndaaru an ɓurɓe ma ɓen fi no wawira yettirde allah ɗa fi no wawa tinnorde wakkilo idan ɓe maki wal istidadu li yawmi rahil woni neɗɗon o heɓilo o prépare o ɓay ko ñalande nde goto kala e meɗen habbi ɗen tori yo allah junnan en balɗe ɗen e ko weratamo kono noon ala hay e goto e meɗen sina o meeɗa e ɗum tawde ko allah wi kullu nafsin dha'iqatul maut idan ɓe maki ɗo ko wiyete kon kulol allah ko ɗiɗo nayyi ara nun ɗum ko hulugol allah ɗimmum ɗum ko gollitirgol yamiroje allah ɗen acca haɗoje makko ɗen tammum ɗum woni yondinoragol yer ko allah jonnuma ko yettirama ɗum hara yeddiralimo nayaɓu ɗum hebilagol noon ko tawoyta ala hara ko mbayi hiɗen andi en fo meɗen hiɗen e on voyage ibnu mas'ud kadi kamɓe kadi ɓe janni en ɓe humpiti en ko wiyete kon taqwa ɓe maki ko wiyete kulol allah at taqwa ɓe maki hiya an yuta allah fala yusa ko nde allahu jalla wala rewete hara o yeddaka tawde noon ko handuɗo rewede o handa e yeddede fi honɗum o handane rewede kala ko joguiɗa ko kanko waɗanma fi honɗum o handa e yeddede tawde kala ko yeddirtama ko kanko jonnuma ko ɗum waɗi haray hana eɗen andi no jeeya e ndimankago banu adama wonandemo waɗanomo moƴƴere on ka yoɓirmo
moƴƴere naya ƴettu ɗum ko waɗanma yoɓɓirama ɗum bone ɗum na ndimankago tuma nde Allah okki entere timmuɗe e nemaji ɗi lannata ko wonno ndimankago ngun ko yen ƴettu ɗin waɗen ɗi e ko welata Allah ko na yen ƴettu ɗin piiji yeddirenmo ko guite ɗe o jonnuma darer ko welata makko wata daru ko mettata makko ko noppi o jonnuma heɗorɗe ko welatamo wata heɗorɗi ko welata Allah ko cellal o jonnuma yo ngal cellal funsugal e ko welata Allah kon wata funsugal e ko mettatamo tawde sina ɗum haray a ƴetti ko o jeeyi kon kanko a yeddirimo ɗum haray jeeyaka e ndimankaku ɗen tori Allah tabinten en e dina ka idan ibnu mas'udin ɓe maki ko wiyete kon kulal Allah ko nde Allah ɗoftete hara o yeddaka ɓe watti ɗimmum ɗum wo an yudhkara fala yunsa ko nde Allah anditete sowndo wo sowndo hara o yeggitaka nam enen so yeggitimo ko enen yeggitimo kono Allah kan o yeggitata en abada tawde so yeggitino en fof meɗen haara en halkinoke en mayino Allah dande tawde sa yi hiɗa foofa hiɗa jottina ɗum ɗo fof ko ɓay Allah hino jokkuma no newinanma sa yi hiɗa darude ɗum machallah aɗa yiwde ɗum fof ko ɓay Allah hino yonnanadema sa yi hiɗa nande yi ko haalete kon hiɗa wawde jabat ɗum fof ko ɓay Allah no udditanma noppi ɗin andi to no woodi jogiiɓe waɗegitema ɓe daara ɓe yiyata no woodi jogiiɓe waɗi noppi ma ɓe nanata ɓe nana no yiya no yimɓeyol kono ɓe famata andi to no woodi jogiiɓe ko kara homa wundu ko ɓe wowlay kono famata ko tayib an ko waɗanɗa ha Allah okkuma ɗum ɗo fof a wiya he e hunde awa noon ɓay a andina ha e hunde o waɗanɗa Allah ha okkuma ɗum a beti ko fanɗi fanɗi o wata yeddirmo ɗum kono yettirmo ɗum ko fanɗi fanɗi o wata yeggitirmo ɗum kono anditirmo ɗum ɓe maki tan mum ɗum woni wa an yuskara fala yukfar ɓe maki konde Allah kadi jarnirte ko waɗanen ko haara yeddiralimo ɗum idan o yiɗo kadi ibnu mas'udin ɓe humpiti en wonadema ko wiyete kulol Allah konko ɗiɗo tati ko nde ɗoftotoɗen Allah hara en yeddalimo nde anditetenmo hara en yeggitalimo kono kadi nde jarnetenmo hara en yeddali ɗi nemaji ma oɗo wiyeteɗo Talq ibnu Habib oɗo ko tabi'ina ɓe ngo jeeya rahmatullahi alayhi ɓe maki ko wiyete kulol Allah ɓe maki hiya an tu'mala bi ta'atillah ko nde gollitirte ɗoftare Allah nden ala nurin min Allah hara kadi ko e gandal on tigi rewirta Allah hara fewndo ko gollata ɗon kadi tarju thawab Allah hiɗa jorti joddi Allah e muɗum ɓe maki kadi wa an tutraka al ma'siya ko nde acceten yeddugol Allah hara kadi ko ala nurin min Allah koye annora babi mana koye gandal accirta boyno acci ɗo yeddugol Allah naafi ɓe wawata ko fi ɓe ala feere walla ko fi ɓe jokki ɓe heɓali noɗi ɗo ɓe nano menen ɗo kam min jokkata ɓiɓɓe rewɓe woɓɓe hara muskila on imma ko ɓe ala walla ɓe ala tigi tigi ko wawata ɓe hewtinde toon ko ɗum ɓe accire naafi Allah yiɗa no ɗo woɓɓe kadi accayɓe kadi goyka ɓe accirali fi Allah no harmini goyka ko wayi ɓe andi si ɓe nangama moƴƴata kono e noon awana ɗum ɓe fandi a accugol yeddugol Allah koya accu yeddugol Allah tawde ko kanko woni sabon naafi a ala feere muɗum ɓe maki kadi wonandema ko nde Allah hulete hara o suñaka ko ɗum waɗi oɗo karama kojo wiyeteɗo Ibnu Jamaa ɓe yewti ɗo yewtere himmude nde annanda hoorema julɗo kala hino hani nde watta nde yiil kono noon fewndo ɓe woleno nde yewtere hande ko fanɗi waɗi duuɓi temeɗɗe jeetati kono ndaare on zaman maɓɓe e zaman men fewndo ko ɓe wolta ɗi konnguɗi ndaaren zaman men hande en taway alhaala on eno hulɓini ɗen tori Allah tabintin en ɓe maki wonandema ñande goore goɗɗo arno e maɓɓe o wi ɓe ya aba ishaq malana nadu llaha fala yastajibu lana ɓe wi ko ayyo aba ishaq ko honɗum heeɓi en du'aji ɗin ɗuuɗi yimɓe no torade hen fof kono en ala yide batte no torede hen fof nokku wo ko fotta moƴoɓere fottande wo ɗo e yimɓe ɓen iwɗon a tawa ɓenne waɗen du'a hino dennaboji ɗin hino du'ede dese ɗen hino du'ede fatulle ɗen hino du'ede ɗum ɗo fof hino du'ede kono ha joni en ala yide batte ko honɗum woni sabu ɗum on sumato yimi jaɓotoma e ɗiɗo piiji kono ndaren ɗin piiji ndaren alhaala men fewno ɗo ɓe maki ara nun ɗum onon ko haɗi Allah jaabinana on du'a mon o wi li annakum tad'una bi qalbin matat li ashri khisal o wi ko heeɓi on hiɗon torade Allah kono noon machine torotoɗon o mayino ko warimo noon ko piiji sappo bi mana ɓernde nden fewtaynode Allah konka dame Allah ɗen Allah uddita ko nden ɓernde maayi a ko wari nde konko piiji sappo heɗo ɗen ɓe soggana en ɗi ɓe wi ara nun ɗum a ko woni sabu hiɗen torade Allah ala e jaabinde ɓe maki annakum araftumullaha ɓe maki falam tu addu haqqahu on andi Allah on andi o addirali on ɗo sama kala on andi ko addiron ko rewgol on kono on haccaka e ko addiron ko ngedowdiɗo leydi ko ɗum ɗo waɗi ha tawi o wewlanali on o jaɓanali on ko ɗon e torade tele ko gonga de kadi enen ɗo fof en jaɓanta ɗum ɓiɗɗo men ɓiɗɗo mo heɓuɗen dankiɗen ha hewti joni ko wawɗen mo nulde
wiya mo kaari o yanam waɗanan ɗum ɗo enna misali on o haton jina enna okkama kadi e dow ko salanima ɗon kon a jaɓantamo ɗum ko honno Allah jaɓiranta en ene kadi ko faɗɗen kon a wasi ɗen faaɗa ko woni e juuɗe Allah ɗen kon en jaɓa e tawa kanko ko fayi en kon waɗen ɗum goɗɗi ɗin hay jara hiɗen toro o jonna en lidalika ɓe maki ara nun ɗum on andi Allah on andi ko addi ɗon e dow ndiɗo leydi kon on wonali e muɗum haɓɓito ɗon kadi noon on toroto mo jonnon ko faala ɗon ɗum wawata wonde e waɗi misal ngal wiwɗen an ɓiɗɗo ma mo neɓuɗa mo yanganiɗa waɗanɗamo ɗi 9 e 10 ɗi wawanɗamo ɗin o si a noddimo nulal o salike si o heɓoyi haajo o wima wallan a saloto ko a salorta noon ko wiyon nu ko wigol maɗa andi nanen mi wi ene yo waɗu hunde kaare a waɗali a talandolan ko faalaɗa mi waɗantama aray kadi o wi ko ɗum ɗo woni ara nun ɗum ko woni saabu hiɗen torade Allah ala e jabinde du'aji men ɗin ɓe maki ɗimmum ɗum wonandema wa za'amtum annakum tuhibbuna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam wa taraktum sunnatahu o wi hiɗon wiwde ko gonga moɗon kala ko nelaɗo wowla woɓɓe pooco woɓɓe yana woɓɓe allahu almustaan fof ko hollata wa hiɗe yiɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi hiɗon wiwde hiɗo yiɗi nelaɗo kono gacci sunna maɓɓe on jokki sunna woɓɓe gon o wi ɗum ɗo kadi no jeeya ko tikkinte Allah tawde noon wa allahu jalla wa ala o nulanta en nula ono nulal o jonno en ɓurɗo teddude e nulaɓe ɓen wonelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wiya wa'anelan no o wayi noon jokkanelan o acciten o jokken goɗɗo goo haɓɓitoɗen en welde e Allah o jonna en ko falɗen kon ɗum wata wonde si ɗen faala heɓude ko Allah jogui kon en jaɓay ko jonni en kon fi o jonni en ko faala ɗen kon ɓe maki tammu ɗum wa qara'tumul qur'ana falam ta'malu bihi on jangi alqur'ana kono ko alqur'ana woni yamirde kon on ala e wadde ko alqur'ana woni haɗude kon ala e heccude la ilaha illallah allahu akbar ɓe maki nayaɓum ɗum wa akaltum ni'ama allahi ta'ala falam tu'addu shukraha hiɗon ñamude hiɗon nafade nemaji Allah ɗin hay e goto e moɗon ala e jonnitude haqqe ɗi nemaji Allah ko ñamminirma o yarnuma ko jonnirma ngal ɗo cellal ko wallitagol ma fi ko addiraɗa kon ko ɗum addiren wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun o tagirali jinna e yimɓe sina fi en rewmo joni noon so accidi en heege en heɓo e gantu ko daroɗo e yeeso Allah ha ko haɗi men juulude haɗi ñamete ala ko haɗi men julde haɗi cellal ala ko haɗi men horude haɗi tigi ɗum hunde kaari ala o itti ɗin ɗon piiji ɗon fof o timmini ko makko kon himo habbi komen kon si en jaɓali noon en tawoyimo yo Allah dande wonanayi en hersa ɓay en susata wiwde ko haɗi rewenmo ko tan ala en susata wiwde ko haɗi rewenmo ko cellal ala en susata wiwde ko haɗi rewenmo ko nemaji ɗo ni timmana wa atakum min kulli ma sa'altumu Allah wonta uddu ni'matallahi la tuhsuha o jonni en kala ko haton jiɗɗen hay ko en haton jina ɗum ɗo fof o wi sen eɓɓino huɓitogol nemaji makko ɗin en wawatano ɗi huɓitude idan ɓe maki idan ha joni ko woni saabu hiɗen torade Allah jababu e woni ala arde ɓe maki wa qultum inna shaytana aduwwun lakum wa lam tukhalifuhu on fof moɗon on fiɓi on jogitike wonandema cheytane ko gaño mum kala mo nanɗa no wola fi cheytane enne ko gaño ko gaño men kono ko honno hon woni darde meɗen e o gaño meɗen taw si a anda e o ko gaño ma suñoɗama ko ya moytomo kono taw si ɗen moytade cheytane en andi Allah ko giɗo men en moytike Allah en andi cheytane ko gaño men en suñike mo ko ɗum Allah wi afatattakhidunahu wa dhurriyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala jomme wi tawsi on jogoto cheytane tawsi on welde e cheytane accolla min Allah giɗo mon on Allah wi tigi tigi boni ɓen toñuɓe ko wattiti yo Allah dande ɗum musidɓe edan ɓay Allah wi inna cheytana lakum adu Allah wi cheytane ko gaño mon o tindinen kisan ko watten o wi fattakhiduhu aduwa jogitere mo gaño onon daare hande ko welata Allah kon ko welata cheytane kon ko honɗum yimɓe ɓe woni e tinnanade fi muɗum musidɓe bal hiɗen andile ɗum ko ɓay ko Allah go himo nenneni en haala hara enen en jaɓata ɗum mi waɗa misal cheikh yero fiyon faamu hande hay e goto e yimɓe ɓe jaɓata arsikede sonnajo mo yiɗi mo jaranɗo mo noon kadi kala ko on landimo mo jogui o waɗanay ɗum o sonnajo kala ko landi o himo wakkili jonnugol on himo fiɓi o sonnajo no yiɗimo himo wewliri weltori o sonnajo taw o sonnajo ko none wadde ko accugol ha o suka yalta himo jogui copain jogomo o wondi kala ko oɗo jonnimo o ƴettay ɗum o jonna oto mi lando cheikh yaro si o yehi ha Allah ñande gore humpitimo o andi o yiiri guite makko wonande o mo yiɗi mo yiɗani mo wone jonde kala ko jogui ñande o humpiti o hino trompude mo no ƴettude ko o jogui kon ko jonnatamo kon o jonna goɗɗo goo taw siɓe wonde ɓawol walata ɗon taw siɗa wawi yewtude oɗo kadi ko wawɗa yewtere o ha o artira o sonnajo ɗon sabu on ɗum erreur makko joni noon andi noon mi waɗa misal ngal on gorko
misal won en wadde waɗumo place Allah on sonnajo waɗen hoore men on place on sonnajo ɗi mana Allah woni dépense de ko on bona dépense de ko enen o non ko pen joɗa woni iblisa joni Allah ko woni e dépense de konko fi en jonnitumo ɗum ko woni en waɗande konko fi en rewmo sen ƴetti on dépense mo jonni en dépense on no woni cellangal woni kala ko Allah jonnuma ko en acci jonnuɗo en fi en waɗanmo ɗon jonni ɗum cheytan aray hawnike anda sinen famde ala donc haray no waywa o gorko e sonna mum e o sonnaji wonɗo e ɗaynude mo e gorko no andi e wi ɓeɗo ala wawɗo fattade o sonnaji ɗo si ɗum andi ke ha o artiramo kono enen noon hiɗen jooɗiwa ɗum ɗo taw sino en tawoyi Allah no woni wawɗo en fattanade ha daɗɗen lette makko haray wattana yiila e ɗin nemaji yettirenmoɗi wota en yeddirmoɗi en faami haala kan ɓe maki ɗimmon ɗum ɓe maki kadi wonandema wa qultum inna aljannata haq walam ta'malu biha ɓe maaki on wi aljanna ko gonga kono honto golle mon ɗen ko ɗum waɗi misa oya wiyayno alwaqi ibnu aljarrah rahmatullahi aleyh ɓe maakayno onon yo yimɓe gonga non hoore mon kadi billahi aleykum hande enen jooɗi ɓe ɗo ɓen si mayde juurino ken ɗo ko honɗum e golle ɗe golluɗen ɗe jortiɗen awa en wawa wallinde ɗum yeeso Allah ko wiren awa Allah yaforolan sabu ɗum walla nadiren aljanna sabu ɗum ɓe wi kala mo ala ɗum ɗon haray yo wattan hoore yiila e hoore makko himo e danse lidalik haray ɓe maaki on andi aljanna hino woodi on ala e gollande kadi ko naɓaton aljanna ɓe maaki wa qultum inna nara haq o wi yiita ngen ko gonga kono walam tahrabu minha on ala e doggude on ala e moytade ngeɗo yiite boyno andi jahannama no woodi boyno andi kadi laawi naɓayɗi jahannama ɗi boyno andi aljanna no woodi boyno andi laawi naɓayɗi aljanna kono hiɗen acciti laawol aljanna jokki laawol jiite ha joni hiɗen jorti kadi yurmede Allah e ngol laawol ɗum wawata wonde haare musidɓe wattana yiila e muɗum ɓe maaki wonandema o wi kadi innal mawta haqqun o wi mayde nden tigi tigi ko gonga ala neɗɗo mo mayata kono noon walam tastaiddu lahu on ala e heɓilanade maydete ko holli ɗum koko wiɗen nanen kon e goto mum ɗo malakul mawti konkanta wiya ene ɗawɗi pré en yahay oynama none wi imam alhasan albasri ɓe maaki wonandema ɓe natuno masjidu basra woɓe tawi neɗɗo jooɗiɗo ɓe landi ɗo goɗɗo ɓeni o gila mi wayri ɗo mi accumo ɗo ha hande woni duuɓi mi tawi ha joni mo ɗo o yi he o neeɓi ɗo o duuɓi capantadimo ɗo o landama kono wata ɗo yo golla ni no aduna himo gollude habbi mayde mana duuɓi capantati himo e jullude nden mo habbi mayde kanko ɗo ɓe ɓattimo ɓe wimo ene ko ɗum habbiɗa ɗo o wi ko mayde nden ɓe wimo ene mayde o wi ɓe ngalɗi o wi wallahi imam fi gongi nangol on komi wi kon yer komi woni ɗo kon wallahi alladi la ilaha illa hu si malakul mawtu tawilan ɗo joni wilan kaari mi wi nam o wi yehen billahi min nemo yehen minatamo yo habbola ngay allahu akbar o wi yo o wi walla hay so acci lan ɗo ko ɓeydari mi jogui kono tigi tigi ala ko mi bonni komi wawata wattude fo no timmi ala kullin meɗe wawi yawde taw so enen ɗe wawi woldeke yo Allah faabo e musidɓe amin idan ɓe maaki wastagaltum bi uyubi nnas wa nasitum uyubakum ɗon andi hande noon ko ni wonen wuɗe mo kala kaari an noon on jokki aybeji yimɓe ɓen o yeggiti hoore mum ala neɗɗo mo ala aybe on o tagaka kono noon tawsi en jokkuno aybeji men ɗin en dikkayno ɓay en andi ɗum ɗo moƴƴa etoɗen no changere kono hiɗen jokki kaari moƴƴa kaari ko kaari noɗi kaari no yehi kaari an noon kaari an ko noɗɗa o wi on jokki aybeji yimɓe ɓen on seli aybeji mon ɗin tele goto kala e moɗon si hilnino aybeji mon ɗin o daɗayno o wi wa dafantum mawtakum on surrimaɓe mon ɓen kono walam ta'tabiru on ala e wajitorto ɗiɗo ko piiji sappo ɗi ɓe wi ɗiɗo kala mo ɗi woni e muɗum kara han o tororta Allah ha Allah jaabidano ɗum en daara e ɗiɗo piiji ɗo fof ko ñawdata ɗi ko hunde wotere ko hulugol Allah tawde si neɗɗo huuli Allah ɗi piiji ɗi wolɗen ɗo fof o heɓiloto ɗi piiji ɗi wolɗen ɗo fof kadi o tinnoto o wakkilo fe meɗum joni noon aren ko wiyete kon samaratu taqwa woni dimɗe ɗen neɗɗo si huuli Allah ko honɗum woni ko Allah fodimo aduna ɗo ko honɗum woni ko Allah habbitorima kadi ko aljanna to ɗen tori Allah jeeni minal muttaqin haray tinnoɗen musidɓe yiɓɓe nduɗo lewru ko addindu ko fi ɗum haray noon en heeɓi formation mo 30 à 29 jours haray tinnoɗen si ndu lewru yalti hara en heeɓi ko wiyete kon ko Allah ɗaɓɓiren kon kulol Allahu jalla wala tawde buy hande no ɗo yo Allah dandu en jeeyede maɓɓe ko rewoyɓe suumaye na rewoyɓe Allahu jalla wala ko hulɓe suumaye na hulayɓe Allah ko rentotoɓe haɗoreji suumaye na rentotoɓe haɗoreji Allah tawde on si tawi ko Allah tun wonɗa e rewde suumaye e ko wona suumaye ko goto jeeyi ɗum woni Allahu jalla wala si tawi ko haɗoreji Allah wonɗa e renade fi muɗum
haɗuɗo ko suumaye kon haɗi kadi ɓaawo suumaye a wattana yiila wote wonu jiyaaɓe suumaye kono wonen jiyaaɓe allahu jalla wa ala haray noon hino ɗo sen wakkilike ha nduɗo lewru en tinnike en ɗaɓɓi ko ɗaɓɓete kon en heeɓi ko heɓete kon haray hino ɗo hiɗen sogga yoga e piiji hollayɗi tigi tigi on neɗɗon o malama aduna o maloyte kadi lahara yo Allah jeenen e maɓɓe ɓe maaki ara nun ɗum wona ndema ɓen hulɓe Allah wattani yiila Allah ɓe maaki ko adi kon wona ndema inna allaha yuhibbuhum Allah no yiɗi ɓe Allah ya akhi hara ko lanɗo aduna tun noddunoɗo wi cheikh yero haray téléphone ko plateau ɗo Macky Sall noddiɗo wi haray cheikh yero tigi tigi on émission ji ɗi mi daari ha tigi tigi mi weltike nani ɗon haray mi faala ya ar ko an janngo yiide sey ko seppaynoɓe joni yongi ɓe daasa ɗo machallah 4 jeeka keɗa hollay welo welo lanɗon e makko sinon lanɗo aduna noddi miskino wi mi weltike ɗum feeñi e makko ha fof yelinoke sinno ko kañum woni ko weltana taw si lanɗo lamɓe ɓe woni tabaraka wa taala weltani ka neɗɗo on tampay ta tampude musidɓe idan haysi ko ɗum ɗo tun hino duwano en duñude bal wakkilina en fiyo en heɓo ko wiyete kon kulal Allah haray allahu jalla wala hino yiɗi ɓe si Allah yiɗima wallahi ko wiyano kon si Allah yiɗima si adna Allah fof añima ɗum lorratama hono si adna Allah fof yiɗima Allah yiɗalima ko lorrata worata tawde wowɗon ko goto ko woni Allah a heɗen tori yo Allah yiɗo en ɗum ko gonginta ɗum joomi meɗen tigiri wi en e suratu tawba aya 9 bon inna Allah no Allah yuhibbu himo yiɗi almuttaqina ɓe mureɓe mo yo Allah jeeni en e maɓɓe musidɓe ɓe ɗen mum noon ɓe maki no jeeya e nafoore kulol Allah wonandema annahum akramul halqi inda Allah si a ndaaray ɓurɓe teddude ɓen ɓe Allah ɓuri teddinde fi mum woni aduna woni lahara ndaaru hulɓe Allah ɓen musidɓe ndaaray aduna ɗo tun ɓurɓe tedduɓe ɓen gurdam ɗam woni e wurde ɗam fof no yeli sinno wureno ɗan gurdam ɗum ɗon le ko teddungal aduna on fopp yelinoke sinno wayno Allah yewti en ɗum wona ndema suratul qasas fi qissa qarun okkanoɗo aduna ko rewno yimɓe sinno Allah waɗani no men ko waɗani qarun ɗum le ko aduna o jonna ko ɓuri fandude ko fanɗi ko fof yelino sinno wayno wayno so tawi noon woni aduna e jaasugol mum e ko wonɗo kon kadi e wonugol ɗum no jaasi neɗɗo heeɓi ɗum o teddi ha fof yelike ogol no way tawsi ko wiyete ko woni e juuɗe Allah tawsi ko wiyete wa aljanna allahu jalla wala hino marano ɗum neɗɗo amay muɗum e shahira la tinnoɗe musidɓe tinnoɗen anden wallahi sen wakkilike ko hoore men sen ami kadi ko hoore men bonnanɗen ko ɗum waɗi nelaɗo allahu jalla wala humpite wona ndema o wiyen inna akramakum inda allahi atqakum ande ɓurɗo teddude e moɗon aduna e lahara ko ɓurɗo hulde Allah o na ɓurɗo conci labaɗi na ɓurɗo otoje labaɗe galleji labaɗi sonnaɓe labaɓe la na ɓen ɗon jomi wi ko tedduɓe hay sen joguitori ga noon enen e guite men machallah kaari no dasa ɗo oto kaari no watto ɗo basin ji kaari no jogui galleji e kaari machallah ɗum ɗo fof ko lannay ɗum ono tigui tigui on ko okkede aljanna wiyanede udkhulul jannata naate aljanna duume toon ko ɗum ɗo woni nema on ɗen tori Allah nemino en ɗo musidɓe idan jomi wi inna akramakum inda allahi atqakum ande ɓurɗo on teddude ko Allah haray ko ɓurɗon kulde Allah haray ɗen tori Allah o ko renkulal Allah tammum ɗum wonandema kadi Allah o déclari wonande kala on hulɗomo haray Allah hino wondi makko ko woni o yahi ko sécurité ko ɗum e sécurité ni subhanallah ta ko Allahu jalla wala wiyata an miɗo wondi ma no wodi dow yimɓe goosi ɓe wi ko meɗen wondi e kaari goɗɗo suusataɓe tele ɓen ko tagaɓe joni taguɗo tagore nden on si wi ko miɗo wondi e ma komin protégé tama ko hombo wawma hunde kadi hay goto ko ɗum ɗo tum hisintay wallahi mi jangi e qissa woni ndeɗo deftere sa'atun wa sa'a li mahmoud al misri hafidahullah wa ra'a ɓe wi wonandema no woduno suka goto rewaynoɗo Allah hulnoɗo Allah kawtal makko yimo haasimo e o re ko woni rewde Allah kon ko yimɓe fof wiyata no moƴƴi mo moƴƴi ko o wi jarani mo jogui ko ƴetti ko jogui kon fof mo yaha e karamakoɓe miɗo jogui kaarijo vraiment on hinota on yiwgol mo hino mettanmi machallah sa yimo ko rewi wo yimɓe ɓen hino mantamo hara mi faala ya fetinanamo mi faala ya bonnana fi makko naam karama ko joynamo gasi habba mi laaray honno wiyete enna ko hunde kaari o testa ena ɗo mi yaali kono yew ha janggo ara o ara janggo enamo tigui tigui on siɗa jogui goɗɗo go mo huwodirten haɗa addu oɗo mi wawanali oɗo hunde o iwa ɗon o yaa e karama kojo go o yoɓɓa ɓuuri ko yoɓɓu noon oɗa karama kojo o wowlira noon o yaa kadi daara ha wiya ha siɗa jogui goɗɗo go jonnan oɗo mi wawana oɗo hunde ko noon o yaari ha o wi sakkitorde nden
e eɓɓodiri ko o yoɓoyi karamo kojo mbilejo sakkiti ɗon ko yata no 100 millions francs CFA Allah fi yo on bonnu fi oɗa ya salam oya wimo noon mi yoɓetake waɗi ɗon buuɗi fo mi perraɗi o wi on inchallahu mi fetinaymi walla mi bonnay fi makko subhanallah o wi noon ko ɓuuri hawnade kon e on hari on ɗon aslan ona o julɗo ko rewaynoɗo jinnaji ɗin e cheytaneji ɗin ko ɗum ɗon wonno golle makko mais wo o jokkimo o jokki kumpay ko lewri himo jokki jinnaji ɗi o nulno ɗin ko ɗin sakkiti arde wimo tigi tigi min ari hande fiya waru men o wi saabu honɗum o wi min jokki dina pay konko min taw oɗo goɗɗo watamo memude lebbi ɗiɗi minen jokki o min wawali ɓattade gaddamal galle makko na men naata na men hewtamo o wi gonɗum ko janggi ko o jangga o wi ko jangga ko ɗuuɗi de kono noon hikon andi jooma makko jooma makko kadi hino hiwi kon hiwande ha hande men memali damal makko sakko men naata ko makko min tawi ko ɗum woni protection na an ko jonnata men ko minen men naati l'islam o wi kanko tigiri so tawi jinnaji gollaynoɗi ɗi o yakor ɗi o hoolornoɗi waɗi ni haray kanko so jooɗi kare o perdi o naati l'islam o windani hoore makko noon qissa idan musidɗo siɗa faala daɗude na yahugol e ɓe karamo koɓe na wallelan wallahi kulol allah to yoni ko hiwata neɗɗo allahu jalla wala humpiti en ɗum alladina qala lahum nnasu inna nnasa qad jamau lakum fakhshawhum allahu jalla wala ɓanginenen ko lan tawi alquran wonandema ɓeɗo moɓoduno ɓaɗi coalition fi warugol nelaɗo wara sahabaɓe lannal islam yimɓe ɓe gari wi mouhammad e sahabaɓe dogue ko arta ɗo ko on tenata ɗum ono ɗum allah wi fa zadahum imana ɗum ɓeyduɓe gonɗinal hulɓinali ɓe wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil allah yoni men kono kono sakkitori fanqalabu bi ni'mati min allah wa fadl ɓe hooti ɓe rutti ko maɓɓe e ɓural allah lam yamsasum suu mem halɓe hay bone ko aduna allah fof no moɓodirno nen ñande fi extréminugol lanna nelaɗo e sahaba ɓe kono ɓe hootuno hay e hunde waɗaɗe ko okki ɓe ɗum ko kulol allahu jalla wala amo siɗɗo an siɗa faala e hiwede siɗa faala heɓude hijabu na e yimɓe ɓe ɗaɓɓata ɗum a ɗaɓɓay ɗum e juuɗe allah ko honno ɗum ɗaɓɓirte na ko satti ko kulol allahu jalla wala en tori yo allah okkoren ɗum ɓe makine yaɓum ɗo wonandema kadi yimɓe huleɓe allah ɓen ko ɓen allahu jalla wala wi ko ɓen woni weldiɓe makko ɓen ya allah awliya allah ya awliya nana buyɗo ne wiya ko waliyaɓe wal heɓugol waliyagal wallahi ɓuura hulgol allahu jalla wala tawde ko kanko allahu wi en ala inna awliya allah ɓen ɗon weldiɓe allah ɓen jaɓanɓe allah ɓen jaɓani allah ko allah yiɗi kon accani allah ko allah añi kon ɓen ɗon ɓen allah wi ɓen ɗon la khawfun alayhim wala hum yahzanun kulol ala maɓɓe ɗon noon si allah jogiiɗo fof on wi ɓen ɓe hulata ko mboya hulɓinde ɓen ko mboya kambande ɓen ko mboya hewtinde ɓen ko allah hoddirali wawata wonde ahi o wi wala hum yahzanun na ɓe kadi sunoto ɓe hulata ɓe sunota ko ayne goɗɗo landi allah komɓe woni ɓen o wi ko ɗiɗo hino ɗo ko piiji ɗiɗi okkatama ɗum alladina amanu ko ɓe gonɗinɓe ɓe haadal ɗo wakanu yettakun ɓe latiɓe hulala idan siɗa faala wonde dow ndiɗo leydi hoota la hara hulali hara a sunaki hara yi watta yiile kulal allah sa heeɓi ɗum ɗo hara heeɓi ko ɗaɓɓa kon yo allah ɓeydan en amin amin no jeeya muɗum kadi ha joni e dimɗe ɗen hino ɗuuɗi wonandema kala hulɗo allah anna allaha yarzuquhum l ilma wal hikma kala hulɗo allah allah okkay ɗum gandal okkay ɗum faamu ɓuy noon hande yimɓe ɓen ananay no wiya janggi haronki tigi tigi on ala e natude woɓɓe no naate kono mi yeggitay ɗum fof wallahi ya ahi ko kulal allah ngol banke wallahi si neɗɗo o huuli allah tigi tigi ko faala janggude o allah okkaymo tawde ko allah wi kon ko gonga ko allah wi kon ko ɗum towata wonde allah wi ya ayuha alladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana hay kono yo gonɗinɓe si tawi tun ko gonga moɗon on huuli allah allah waɗanayi on ko wiyete kon gandal waɗanayi on hikma ko faala ɗon ko wallahi ala allah ko ala ko allah okkiri gandal ɓuuri ko wiyete kon kulol allah neɗɗo heɓirali gandal ɓuuri kulol allahu jalla wa ala fattaqullaha wa yuallimukum huule allah allah janno haray ko ayo faalaɗo janngude ko ayo faalaɗo jeeyde karama koɓɓen tawde ibnul qayyim ɓe maki rahmatullahi aleyhi ɓe wii allahu jalla ala tuma nde o taguno yimɓe ɓen fof ko ɓuri teddude maɓɓe ko nelaɗo wonno ɓaawo nelaɗo ko sahabaɓen ɓe maki ɗon hiɗon faama ko nelaɗo wi ɗon al ulamau warathatul anbiya ko karama koɓɓen woni ko roni annabaɓen ɓe maki ko ɓuri teddude ko allah tagi kon ko annabaɓen ko hikkata ɗon ko karama koɓɓe siɗa faala jeeyede ara yowmal qiyama ɓurɓe teddude ɓurɓe moƴƴanede ɓen haray wakkilo ɓay a wata wonde annabajo ɗum sokanoma aɗa wonde gando janggo fiya jeeye yowmal qiyama e ɓurɓe battoyade allah e sahaba annabaɓen musidɓe wonandema kadi ɓe maki wonandema on neɗɗo hulɗo allah ɓen hulɓe allah wonandema ko ɓe woni ɓe allahu jalla wala okkata faamu alqur'an ko ɓen allah newinanta faamugol nde ɗo deftere makko kanko subhanahu wa ta'ala
jomen hino wi en dhalika alkitabu la rayba fihi kono ko hudan lilmuttaqin i wallah de deftere sikki ala mere kono ko hombo famata nde ko hombo nafitorto nde ɗo na janggoɓe fo ko ɓen huleɓe Allah ton a hiɗa faala okkede faamu alquran hiɗa faala okkede taskogol alquran nafitora nde wala budda wona neɗɗo hulɗo Allah tawde Allah wi wawɓe nafitorde nen ko lilmuttaqina ko ɓen huleɓe ja'lanillahu wa iyyakum minhum jomen kadi wi ayagol hadha bayanun linnas wa hudan o wino wo maw'izatan lil muttaqin wonande ba alquran on nde ɓanginana yimɓe ɓen nde fewna yimɓe ɓen nde wonanay waaju kono ko hombo ko ɓen hule ɓen ɗa faala e alqur'ana fewne ɗa faala e alqur'ana waaju mum battin e maɗa a wakkiloto jeeɗa e huleɓe Allah ɓen si wona ɗum a jeeyta yo Allah dandu ɓewiɓe mada qala anifa ko hon ɗum nde Muhammadu wi uno ara hino jeeya e muɗum ha joni naforeji ɗi musidɓe ɓe tedduɓe wonandema Allahu jalla wa ala ɓenɗo on o asiraniɓe ko wiyete ko yurmede makko huleɓe Allah ɓen ɓenɗon on haray Allah asiri wi ɓenɗon on ɓe heɓa yurmede yo Allah kore amin amin enen musidɓe ɗen andi neɗɗo ko wuuri ɗo wo ko wuuri ko heeɓi o ko heeɓi si o timmi fure ko torante fof ko yo Allah yurmemo yaafo na doy Allah kumo otoje na doy Allah kumo galleji ga i wallah hande ko hatto ñuni ko kongu ɗiɗi ko Allah yurmemo yaafo si ɗum ɗo heeɓi kare gasi haray noon siɗa faala ɗum awa tawde no andi no wonɗen e wuurde o zaman no hulɓini yimɓe ɓen joni ala e wullude mayɓe ɓen kowoni e wullude ko naforeji iwaynoɗi e mayɓe ɓen ko ɗum waɗi hande wullete ɓen no hana taske par ce que boyi ananaynoya kaari no wonduno e nafa on o waɗanayno lan ay ko yurmirɗama koko waɗanaynoɗama kon kanko ananama tawsi ko waɗaynoɗa kon Allah jaɓanima o ananama tawsi ko wonɗa ɗon ko aljanna wonɗa walla ko yiɗe wonɗa tele ko ɗum ɗo hannoɗen wullude o no moƴƴirnoni fo tawsi Allah jaɓanima yo Allah jaɓanmo o no wonirnoni fo tawsi Allahu jalla wala tikkanalimo yo Allah yaafamo kono tawsi ko ɗum ɗo hande wonɗen e anditude e mayɓe ɓen torano ɗen ɓe walla ko wigol woɓɓe sino wullude taw ko sukkarje ɗen saku maaro o ko ayayi aslan no ɓe woni no ɓe wullirta to anda namayɗo wona wullede ko nafoore taƴude nden ɓe woni e wullude lidalika noon ayi ɓay yimɓe ɓen koni fewdori ya ahi wata habbitor awa hande kadi wata habbitor hande kadi yurmede ɓeɗo yimɓe ɓe andanɗa hoorema ko intérêt ji maɓɓe tum ɓe wullirtama ko intérêt ji maɓɓe tum ɓe wullirtama idan wattan yiila wakkiloɗa ha inchallahu taala nde iwataɗo haysi yimɓe toronakima ɗum an on saabu kulal Allah ngal joguiɗoɗa ɗum ɗon wonante saabu Allah koma yurmede makko nde yo Allah jeenege maɓɓe musidɓeɓe amin amin ino jeeya e muɗum jomme wi e ayon wa rahmati wasi'at kulla shay Allah wi yurmeda nden huuɓiti kala hunde kono wi fa sa aktubu haliman lilladina yattaqun ɓe mi waɗanta ɗum ko ɓen huleɓe ɓen aɗa faala jeede ɓe Allah yurma ɓen haray wakkilo kadi eko wiyete kon kolol Allahu jalla wa ala hino jeeya e muɗum musidɓeɓe kadi wonandema ɓe Allah jaɓanta golleji ɗin ɓen gollude go ko ɗum waɗi moɓe meɗen hino torantono en du'aji ɗen tori faamugol ɗum ɗen tori toragol ɗin du'aji kadi anani ɗum moɓe men no wiya yo Allah dandu en sikkude gayni hara gaynali ko duwa molanaɗon yaahi tawde noon hiɗen gollude kono ko hombo yiyeti en jaɓanama ɗum Allahu ala joni noon a siɗa faala awa asirande hoorema ko wonɗa wadde kon Allah jaɓanima hara ko labudde hula Allah tawde jomumen no wowlani en ɗo ko himmi o wi wonandema innama yataqabbalu llahu min almuttaqin ɓe Allah jaɓanta golleji mon ɗen ko hulɓe ɓen hulɓe Allah ɓen awa en faama e ɗo ko ɗum wiyete mantuq on mafhumon ko fameten ayon wonandema awa Allah jaɓanta ɓen ɓe hulatamo joni noon musidɓe si tawi en hoori lewru timmundu e heege e ɗonka e soñdiaji en wakkilaki heɓuɗen ɗum ko wonta saabu Allah jaɓa ɗum taw si en perdani musidɓe sen acciti tan jimmen en juuli sen acciti tan jimmen en waɗi ko Allah yiɗi kon fof kono noon en hulatamo taw sina hara en perdin hoore men ko ɗum waɗi na kala golluɗo tun heeɓi Allah wi hal ataka hadithul ghasiya wujuhun yawma idin khashiya ono watti ɗon amilatun nasiba o tasla naran hamiya ɓeɗo ko golluɓe ha tampi jommi ɓe naatu jahannam wallah idan sartina gollugol ngol tun kono no woodi ko ƴet jogoto golle ɗen no woodi ko Allah jaɓirta golle ɗen ko ɗum woni kulol Allahu jalla wala awa hita himmir waɗugol tun kono himmir kadi marugol ko watta kon kadi tawde noon si en wattanali yiila yo Allah dandu en aroya ila hara sikken en gayni hara en gaynal ko ɗum noon mawɓe men huleno wiya yo Allah dande en sikkude gayni hara gaynali ko ɗum ko Allah wiyanta en no woodi arayɓe wa bada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun aroye yimɓe yeeso Allah feeñoneɓe ko ɓe sikkano yo Allah dande ɗum awa kala noon faalaɗo hettoyde ko golli kon yo daɗɗir golle makko ɗen ko wiyete kon
kulol allahu jalla wala yo allahu jalla wala o koren ɗum musidɓe haray kala faalaɗo jaɓanede kala faalaɗo yoɓede ko woni gollude aduna ɗo kon haray o daɗɗirɗen golle wiɗen kulol allah hara o natale golle ɗen o golle tun ko ɗum oɗo wiyata cheikh oɗo bacry ibnu zeydi ɓe yewta ko charhu maɓɓe hulyatu talib al ilm hiɓe wiya wona ndema honno wiyantelan ɓe wiya gandal ngal ko wiyete gandal e muɗum koko nafi ko koko naftorɗa ko woni haqqan gandal ngal bi mana kulol allah ngol si on tigi ala ɗum ɗo ko woni e gollude kon fof yo jaɓu ko perdi yo allah dande nafiqiɓe no gollude ala ala gollude kono kadi allah jaɓana ɓe ɓe hula allah ɓe juulide no nelaɗo allah ɓe juulita nelaɗo ɓe juulide wonde ɓe jokka no nelaɗo ko jihaɗo allah ɓe jokkatano ɗin no fof ɓe waɗi kono taw si ɓe heeɓi aljanna e muɗum joomum innal munafiqina fi darkil ko waɗi ɗum ɓay ɓe hulali allah yaahi idan na gollugol ngol to woni ko himmi musidɓe julɓe na wigol miɗo juulude tun miɗo horude tun min ɗo kam miɗo yaltinde azaka min ɗo kam miɗo wadde hunde kaari haray watta yiila ko ɓuri himmude kon ko jaɓanede ko wonta saabu allah jaɓanama ko honɗum wiɗen ko kulol allah ko ɗum oɗo karama ko joɓi hino jeeya e danger buyno wattanta yila e muɗum ino jeeya e danger wonɗon e yeddugol hande allah janggo rewa mo ɓay hande alhaare buy sukaɓe kono woni so woma a yiya yimɓe ɓen sikka fof ko julɓe ono sa yiɓe décembre a sikka fof kadi ko heferaɓe ɗum ko musiba jonno ɓe wi ko ɓuuri hulɓinade kon wonugol ma hande hiɗa ɗo janggo to a anda ko honto e ɗiɗo ɗiɗi mayde nden tawatama sa wi hande mi moƴƴina e janggo mi bonnay ko nodda wo kadi a nototo mudabdabina la ilaha haula wa la ilaha haula o fewtaɗo o fewtato hande si soirée noddama o yahay janggo si muhadara noddama o yahay watta yiila ɓe wi ko woni danger on e ɗiɗo ɗiɗi a anda konto malakol mawtu tawatama taw so o tawata ko muhadara walla o tawata nokkel gaari go ala kulli hal ɓay noon anda allah wala tamutunna illa wantum woto mayi sina hara ko julɓe ay noon anda gonde tuma awa duumo tabita e kolol allahu jalla wala si maydenen tawima ɗum amalete eno jeeya muɗum kadi musidɓe ɓe maki wonandema ɓen hulɓe allah newinanaɓe kala koɓe faala e dow ɗiɗo ɗiɗi allahu akbar ko garanti ɗo ɓuuri walla no woodi garanti ɓurɗo oɗo ala ko allah jeeyi ko allah newinta o wi kanko sa hulimo newinante ene hino hatto jini hande kadi de yetten ɗo e goɗɗo yo ɓeyde en arsike ɓawde adduɗen ko allah jogui arsike la en hatto jiɗa ko joomi wo man yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan kala hulɗo allah allahu yaltinaymo kala ɓittende nde o naati wallahi so huuli tun allah yaltinaymo e muɗum bal hino jeeya kadi ko newinante en arsikeji ɗin ko wonta saabu heɓen arsikare en tampali kulol allah sen hulali noon allah en neɓay tampude kono wata heɓude buyno sikkude ande arsike ɗo tigi tigi on haare ko neɗɗo jonnata ɗum neɗɗo ɗum ko sama kala noon ala wawɗo jonnude arsike tigi tigi sina taguɗo on jooma arsike o tawde o monɗa yewde wiya yo ɓeyden arsike ɗon an ka wonimo ɓeydande ɓay o moƴƴinantama golle ɗen ni tun o wiyata miɗa waɗante lekki kono noon ko tanki jarata si tawi o ko joguiɗo arsike naya artun o ina addu ɗon tuɗu o ƴetta o jonnama o nokkanama ha o waɗanama nder ton kono so wi ya yuɓmo ɓawa ɗum kadi on aray holli o ala jogui ɗon ko allah ko on tun torotoɗa o innatama addu hunde kaari sim jonne hunde kaari allahu jalla wala humpiti e wonadema siɗen faala haray tigi tigi heɓugol arsike newo haray ko en huulu allah joomi o man yattaqillaha yaj'al lahu yimɓe ɓen tigi tigi ɓe hulno allah ɓe gonɗini mo tigi tigi wallahi en wuratano o son jamon ɗen wuurde o crise économique monɗa e nande miskinaɓe hino wulla ɗum ɗo fof ko waɗ ɗum ko ngal hulol allah wallahi si allah hulama haqqan hay goto tampata ndaaro ɓaawa ɗo seeɗa mawɓe meɗen tigi tigi on bindi ɗin ɗuuɗano kono ɓe gollitireno ko ɗuuɗi o ɗum waɗi ndaare haade ɓe anndano million ɓe anndano milliard kono gurdam maɓɓe no deeƴino weli ɓuri gurdam ɓe hannde neniraɓe men yahay no marché ta ko sanfaran naɓay no artira cewɗi enen hannde ɗo woɓɓe 10 000 yonata ɗum dépense ñallal woɓɓe saku maaro ko woneno lewru tigi tigi hay yontere ala e wadde fof ittanoma barke king e muɗum musidɓe haray si en falama wuurude hara en sonjaki wallahi en ardinay ko lol allahu jalla wala ko ɗum ɗo ardina wo en fawtoto ko memuɗe wo on yiyay barki muɗum kisan kono ko ɗum ɗo sorta wo en haɓɓitiki en sikki joni hara en si en wuure ko labudda janfoɗe yimɓe ɓen labudda jatte yimɓe ɓen labudda ɗayne yimɓe ɓen gasi ɗaynuɓe kono a ɗaynata tagu ɗon gasi janfoɓe kono a janfota ko tagu ɗon gasi waɗu tiktok hoyma kono a wata ɗayde allah ko gonga ɗa wawi ɗayde yimɓe ɓen ɓayɗa ɓuuri ɓe haqqille ɗa faami ɓuuri ɓe ɗa humpiti ɓuuri ɓe ko gonga ma kono taw siɗa faami ɓuuri allah taw siɗa humpiti ɓuuri allah taw siɗa waawi ɓuri ko allah waawi kon a wawata ko ɗum waɗi musidɓe yiɓɓe kala ko ɗaɓɓata ɗaɓɓukolol allah ko adi e muɗum sa waɗi tun ko fanɗi ko heɓuɗa o allah waɗa barke muɗum sa darari noon allah a daari intérêt ji ma a daari ɗuɗugol ngol a heɓay ɗo soñjoɗa hoota ala harata kadi
ala ko tawa Allah ɓe maki no jeeya e ko ɓuri hulɓinade kon wonon ndema ñande gore wo imam al-Hasan al-Basri ɓe maki goɗɗo arno ɓe wi imam o wi nam ɓe wi kaari feƴƴini ɓe wi rahimahullah Allah yurmam goɗɗo he on no acci ko ɗuuɗi e jawle eɗo ɓe ɗo ɓe yeƴƴiti ɓe daarimo ɓe wiiɗa on ɗum o wimo acci ko ɗuuɗi ɓe wi kanko acci kono noon ko acci kon accali mo eyvallah o wi mi famali o wi ndin jawdi o accindi ko woɓɓe goo nafitorta ndi kono noon wo so ɓay tun o maayi o immintinoyte o landete fimayri a o accindi aduna kono jawdi ndin accalimo kanko a sen faami jawdi ndin accata en hay sen accindi aduna ɗo ndi tawoye en lahara landita ɗen fimayri haɗe hiɗen hani hulude Allah e ɗaɓɓugol ndi tawde noon lande ɗe landoyteɗa ɗen lahara fof ko landal gotal ha lutti jawdi ndin ko lande ɗiɗi arta ko honto ittuɗandi e ko honto naaduɗandi ko ɗum waɗi sa accindi a accindi kono kayrini ndi accali mo ɓayndi tawoyde lahara hasbeɗa idan haray musidɓe ɓe wattane yiila e tagu ɗon se wattane yiila e makko tun en tampata wallahi en tampata kono noon se wi en itta e Allah tik taggi e faamu meɗen naɓa en ko falɗen ton en tampina e hoore men en tori Allah fewne bal hino jeeya musidɓe ɓe si neɗɗo on o huuli Allah Allah yafantomo montanamo bakkatuji makko o ara e yeeso Allah tawa tigi tigi o luttora e bakkatu haray ko laaɓuɗo pos jommi wi oman yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi kono wo yu'dhim lahu ajra kala on hulɗo Allah go'o go'o Allah yafantomo bakkatuji makko ɗiɗɗiɗi Allah marana mo joddi molanade haray noon musidɓe tigi tigi ala ko weli ɓuri ɗum ya bonnu hula Allah yafoma bal tawayamu o mawnina ko yoɓatama bal o yoɓatama hay ko golluɗa kon tun o yoɓete ɓuri ɗum haray jomum haqqille ko ɗum ɗo hani poɗodirande bal jomi meɗen humpiti en wonandema kala faalaɗo hissude e soñdiaji e tampereji aduna la budda o wona taw hulɗo Allahu jalla wala so huuli Allah tun kala tampere nde o naati walla kala soñdia heɓuɗomo himo wawi sortode e muɗum e kulol Allah hino jeeya e muɗum wonandema kulol Allah wonay saabu neɗɗo on o wawa rewde Allah haɗa o tampata tawde ko watta kon o waɗira e ɗum giggol o waɗirta ɗum fi tum sortagol buy noon e yimɓe ɓen hannde ko woni rewirde Allah yo Allah faabo en yafano en ko sortagol tum min do kam mi juuli nani min do kam mi hoori nani nani e ɗum ko haaju mon to menen haaju amen ala ɗum e akhi si tawi ko an ko golle ma gollira ni taw si a weltoto ko homboye meɗen jaɓata heɓude terrain nodda maçon jo jonnamo plan yoɓa mo mbuuɗi ko landi ko fof o jonnamo oya ronkam mahirde no faalira noon o mahira ɗum kanko maçon jon no faalira noon ara tawamo ɗon landoɗamo fiyo ɗum o inna non tigi tigi o min mi gollinani ha jon ala ane o yombiray noon yombirta noon de donc on yahay laamu taw o golli walla o gollali o golli kono ko haɗi jaɓa ko ɓay o gollirani no faaliraɗano joni noon enen kadi enen haɓɓitoɗen Allah enen en jaɓanta ɗum hoore men haɓɓitoɗen Allah en jiiɓay tun jonnemo innen kadi enen en gayni en waɗi o way haray sen huuli Allah tun Allah newinayi piiji ɗin yo Allah so jalla wala newinan en haray kadi ɓe wi kulol Allah okka e neɗɗon ko wiyete kon ɗuɗugol tubarutto ko Allah jommi wi inna alladina taqaw ida massahum taifatum min ash-shaytani tadhakkaru wa fa ida hum mubsirun haray tigi tigi kala faalaɗo ar yeɗede tubugol ko ɗuuɗi anditugo rutto ko Allah aray yo wakkilo e ko kulol Allah wonandema kadi Allahu jalla wala si neɗɗon hulimo haray ko kanko woni ƴettuɗo responsabilité maɗa kanko woni ko protégé tama e ayɓe maɓɓe Allah wi wa in tasbiru so muññike wa tattaqu on huuli Allah haray ton huulu jara ɗon haɓɓo talki jara ɗon yaha ɗaɓɓa hima walla hijabu Allah wi min Allah mi hiway on tawɗon la yadurrukum lorrata on kayduhum pewje yimɓe ɓe chey an haƴe hunde so tawi noon newinowo newo o sattinowo satta on o wi si tawi en famodiri goɗɗo go wawanama e hunde haray jaraɗa jogo goɗɗo jogo Allah fotoɗa musidɓeɓe en faami kala kan haray kadalika joom meɗen ko windani mala e naata aljanna ko ɓen huluɓe Allah wi inna lil muttaqina mafaza e Allah jeenego maɓɓe haray ala kulli haalin musidɓe yiɓɓe ko faala ɗen humpitude ɗo wonandema gasali lannata kadi naforeji koyeten kulol Allahu jalla wala kono ko en andu felliten wonandema en wawata wurude dow ndi ɗo leydi gurnan deeƴuɗa en wawata tawode Allah hara en her sali si wona ko la budda naɓoɗen koyete kon kulol Allah ko ɗum Allah noddi nelaɗo noddi en fof meɗen wina enen tum bal adinoɓe en fof meɗen halfinano an ittaqulla ko en hulo Allah ara noon musidɓe goto kala e meɗen yo tinno wakkilo o andita wonandema kala ko heɓi hande o darnoyte yeeso Allah o landite ko honno heɓiri e ko heɓi ɗum kadi ko honno guerɗi ara ɓay en andi noon tigui koye wino ko law annana ida mitna onno law o wi sinno en mayino en immintintake o wi lakanal mawtu rahatan li kulli hay mayɗo nde wone no fotare kala mayɗo kono noon walakinnana ida mutna bu'ithna si en maayi en immintinte wo nusal an kulli shay'in en lantoyte kala hunde ɓay tun en andi ko ni woniri haray kala noon
golle ɗe gollata a yiɗa landitoyeede ko wonɗa wadde ɗon kon wata waɗɗum aɗa ko ɗoni kolol Allah iɗen ha wawa hadde waɗo inchallahu taala no yaafino kadi moƴƴo noon si tawi woni yowli ɗo ko welali yoga e meɗen haray on yaafoto haray fandude nden na blessugol yimɓe ɓen e ko goɗɗin kono ko fi tun yo en nafitor fi tun yo en jeeye inchallahu taala ɓen Allah moƴƴi e muɗum arsi ko ɗum ko wiyete ko nafitorgol ina wawa haade wadde hada billahi tawfiq wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nam haray musidɓe julɓe yewtere nde laaɓi poyi ɗo ha jon jina hiɗen ɓeydita ƴettata ɗo juuri dewte e dow juuri ko fiyo ɗuuɗu ma ɗum fiyo boolije ɗon hetto ƴetta baɓe ɓen heɓa ko rottane wa illa tun e weltanike Cheikh Hamid Ba ɓe yewti en ɗo yewtere ko yowiti e kulol Allah on ɓe addani en ɗeyo toɓɓe sappota ɗanɗani tedema no haɗa si on togi torike duwa on ronka jabade ko won noon kañum kadi ɓe addani en dimɗe kulol Allahu tabaraka wa taala ko hon ɗum rimarta jonnata o bani adama immorde intérêt haray anden tu musidɓe ɓe yewti en toɓɓe nandantedema ko ɗum woni sabu lewru suumaye Allah ini lewru suumaye farlama e dow moɗon fiyon heɓu kolol Allahu tabaraka wa taala Allah inni wa alzamahum kalimata taqwa wa kanu ahaqqa biha neaɗo maki attaqwa ha huna wa yusiru ila sadrihi 3 marratin idan musidɓe fi ko wiyete ngol kolol Allahu tabaraka wa taala kon hunde jiyade ɓurde mawnude nde bani adama on ɗaɓɓa sabu ɓe addani e wondanedema Allahu tabaraka wa taala wonday e ɓe huluɓe Allahu tabaraka wa taala Allah won ko woni waliyaɓe makko ɓen jaadigiɓe makko ɓen weldiɓe makko ɓen ko ɓe huluɓe Allahu tabaraka wa taala ɓe addani e nane qissa hawniɗo woni o mo andantedema huuli Allahu tabaraka wa taala ha karama ko jom faalamu lorrude feetinamo bonna aduna makko on o ronkimo ha jinnaji ɗin tuubi haɗa ɗum ɗo fof ko kawasiyeji ɗe andantedema si bani adama okkorama kulol Allahu tabaraka wa taala o wawa heɓde ɗum ɗo idan musidɓe ɗen tori nde Allahu tabaraka wa taala okkorta en kulol Allah on haɗa noon ɓay waktu meɗen on woni ko raɓɓiɗi idan tum mi raɓɓindinto ɓawo ɗon jonnen Cheikh Abdallah ɓe jangga kono ɗo e ɗum lando Cheikh mi lando taw Cheikh Hamid Ba ko honto eɗo onon joɗorɗon kadi ɓay ɗum nam ko honɗum kañum kadi won ɗon e fiinude toon tayib ala kulli halin ɗen wallidirde musidɓe ɓen toon no Cheikh Abdallah ɓe ɗo ɓe arno ɓe wi lagine machallah ɓe janngude école français no mi woli no ɓe woli humpitiri nane noon machallah ɓe tinni kono kadi ɓe accirali ɓawo deftere Allah nde ari men ƴawi men jippi men kurtu kartani ɗon ha Allah waɗi ɓe timmini ɓe wawi kadi yewde e karamakoɓe kadi arabuɓe wonnoɓe ɗo Cheikh Mahmoud hafidahullah ɓen kadi ɓe wawi ɓe dartinande alhamdulillah imo jeeya fewno ɗo e hooreɓe programme ɓe fey julnaɓe ɓen machallah minen jogui kadi woɓɓe kadi wonɓe lawol jorti inchallah ɗo e ko lebbi ɗiɗi ha tati haare ɓen ɗon kadi haare ɓe gayni haare meɗen cité avion ɗo meɗen wallidira toon seeɗa ero ko Allah hokki men e faamu seeɗa meɗen eto aray école on no wiyete ko Hafsatu bintu Sirin machallah Hafsatu bintu Sirin o cité avion takko pharmacie Mam Abi Thiaw on meɗen noon tawa non si tawi woni meɗen ɗaɓɓude noon kadi nokku ɓurɗo yaajude par ce que joni nokku on no faɗani ko arta ko no ɗuuɗi machallah aɗa meɗen ɗaɓɓude nokkeli go kadi fi ɓurtugol yañugol inchallah yallah addu barak inchallah eywa nam inchallah haare joni si goɗɗo humpama on koni honno wawton humpodirde nam moy meɗen wawi humpodirde numéro téléphone am woni 77 308 14 55 machallah walla 70 503 02 30 503 02 30 mais ko oɗo no min ɓurta utilisé woni 70 on 70 503 02 30 ala kullin so noddi men mi wawi famodirde inchallah mi wawi mo wallude inchallah aywa na mare musidɓe julɓe e ɓeɗo ko ceerno Hamid ni e yihitande arore haara heɓe wadde doctorat maɓɓe on ɗen tori Allahu tabaraka wa taala hewtintaɓe e muɗum ha heɓen doctorat ɓe enen kañum kadi haɗa ko e ƴiƴam meɗen idan Cheikh Abdallah on bane en jonde nden immorde e Qur'an ko raɓɓiɗi toon inchallah eyna bismillahir rahmanir rahim lillahi ma fis samawati wa ma fil ard
إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. ما شاء الله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. إذا مسيبة هذا ونو كأرنو دين إميشانون هذا شيء حامد أنك هون دون دون وين تراده كان ينكر إمور ده جومنكم بعده شيئا من الدعاء. طيب أرانو دون هدن ترى يا الله جل وعلا ودم بركي جومنكم جوم تلعون تري يا الله ينيم به بيدنا ببركي مكوكين النوار مكوني كانك الله جل وعلا وكم بأندي كهنتو بفعلا هيوتو ده نافو قلتا غورنا يا الله نيونم به كم بأندي كو بفعلا كون يا الله ودم بتاين موت يا مات بشي موت يا مات يا الله روتام به ودنا بكبر موت جودي موتو آمين. أري vraiment نون دو نافو يدا دو دون عندي أوكي ده ودم قل الله نافو أوكا دو buyno okka jawle buyno okka piiji kono okkaɓe e nder ko okka kon waɗana Allah na fof ɗum ɗo ko tawfiq are noon en tori Allah jaɓanɓe yo Allahu jalla maranɓe ɗum ko bonata torki Allah yoɓɓe ɗum e jaati maɓɓe on e ɓiɓɓe maɓɓe e ɓengure maɓɓe e dendanangal julɓe ɓen are komin waynitorta ko wasiyogol hoore amen wasiyo en fof meɗen musidɓe tasko ɗen wattane yiila hulen Allahu taguɗan on anden en wawatamo daɗude en wawatamo laawade ɓaynon hiɗen andi koma tum fotten e makko aray kadi koma tum gollen ko wonta sabuɗa ɗen aray ko ɗum woni komi waynitorta miɗo jarna fof miɗo weltora fof miɗo weltano fof miɗo du'ano fof kadi aray miɗo toro Allah kadi yo Allah junnu balɗe moɓe am ɓen yo Allah yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude en joddi yo Allah waɗu aljanna firdawsul a'la woni jipporde maɓɓe sabu koɓe soñji ɓe tambi fi amen aray mi yeggitataɓe abadan ɓe wuuri ɓe selli yo Allah ɓeydan ɓe cellal ngal yo Allah junnu balɗe ɗen barakallahu fikum onon kadi waɗa noon wo muɗum onon kadi nodduɓe men e o nokku ɗo yo Allah kadi sembi on Allah waɗu barki e taɓalle ɗen yo Allah windan on ɗo fof ko miidani hasanati moɗo yawmal qiyama yo Allah dande lette makko ɗen yo Allah waɗen fof meɗen malaɓe haqqa wassalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam Cheikh Abdallah onon kadi gonnu wonnon sakkitorde aray min ɗuɗɗinta ala ɓaawo karmakoɓe ɓen bugade ɗi konnguli ɗo aɗa ko jarnugol tun jooma nokkure nden e onon présentateur ɓe ɓen e jarna e téléspectateur ɓen fof ɓurtaɓe wasiyagol kulol Allah inchallah. Naam idan musidɓe julɓe e weltanike Cheikh Abdallah ko wannoon kañum kadi Cheikh Hamid haray iɗen hinna amin e duwaji ɗin amin iɗen tori de Allahu tabaraka wa taala jaabinanta en duwaji toraɗi ɗo ɗin haray musidɓe julɓe hiɗen wondi janngo sifana on juulama 4h30 enen e docteur Tahir si tawi Allahu tabaraka wa taala ko ɗum o hoddiri janngo e mardi haray kala wo ko yiwɗon e émission o labama no iwri Allahu tabaraka wa taala kala wo ko yiwɗon e muɗum tawi no ɓoyli seeɗa e muɗum
no iwre bani adama e menen tawde bani adama timma. aqulu ma tasma'u min adh-dhikri wal ayati wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق مع القرآن.